ayisho kwa ANC kusele upanyaza kuphela umuntu osenamasende okwazi ukumela into yakhe nangekwazi ukumela impela uZilo acha ngiyagobela uphondo ekavuma udotshwa ngamakhala ngoba encenga amandla akafana nalabo abanye abavuma ukuthi badonswe ngamakhala ngoba encenga amandla nje kuphela abanye bazamdefende uZile ebiza abantu ngemgodoyi athi ngeke ayekele isifundazwe saZulu-Natal isiphathwe imgodoyi bese kuthiwa hayi isingathekiso adefendwa abantu abanye bakukhongolose bamdefenda namhlanje kodwa iqiniso ukuthi uyisholo yena ukuthi KwaZulu-Natal iDA ayingenile ngoba ifuna ukuzoshintsha izimo zempilo nabahlali baKwaZulu-Natal ingene ngoba izovimba iMK neEFF. Umbuzo ke uthi iyona ndlela ke leyo nifuna KwaZulu-Natal yokuthi niphathwe ngabantu abangenanhloso yokushintsha impilo zabantu KwaZulu-Natal, inhloso yabo ukuzovimba abantu abathize ababizwa ngemgodoyi ngendlela abona ngayo yena and abanye bethu ubeza impela bemdefend uZile bethi hayi isikhathekiso akasho ukuthi izinja uqonde nje ukukhuluma hayibo kahleni ukhona umuntu obizwa ngenja ahleke ma uthi nje kumuntu hey wena nja ukhona ohlekayo makusho njalo namhlanje kodwa nithi singathekiso hayi niyancetheza bo.